इनके तिनियो media मा फैमा के बसे थांनाय 13 तारिख फेब्रुवारी आमफो IPFT नि लीडर मुंखे सुकुमारी आं बं MCC नो IPFT नि member of central committee bung chini sakau press meet keje saklaimo angno ke bo sukos angno ke bo suspend khemi he bung sao inke bo ai pal klang ne rono ke bo sukos rimi he je bo media o samo abo kau ekdom gothia he kau feron ma phaimse karono khadeno chungno jodi sukos ro suspend ori nei ke bini party ni guideline motio bung notice jari khe nau chuno bung notice ripie chung thangyang mo de tong chung bung bai ri thangyang moro de tong abono bung details ke sai khare no acha jai hok abo je MP fo inke chung to 10 तारिख yo January 10 तारिख chi se chung le BJP le joining ni paimosi Kanchanpur chini travel welfare minister Sir Vikas Debarman o chung dojona joining dio chini leader IPF 3 bemo thambela se dojona photo chini ke bungle chung thangpaye BJP automatic BJP upai po se bungle suspend info sukos rimpo jate saya rimani bruno bibranto ke tungse mumbai naisoye tonai takuram khurona naye chungno bo kok mano naye nchi sautung masam kause inke bungtre angno alka babiye personally dikiye bung angno samotung aboke nari kelenkari mak mihiya ke habru no lachi prung ma dikiye bung samo aboke arsi bin background bin tomung chamung aupo buko sala nekle no buke ha party ni leader top leader se central committee nin ke inke bini character olek ma aupo sal chung klene no bunos posia tung paramru joto siu buno ke hamata ke samako ya bini juan siyo nesa knuriye bruisrai bema sulema baremo paramru joto sipayo bo binya en mama se apo kintu bo abo sambo ya bono lachi papaya media bo kau the thama khu sam kause ombo ye bong jodio party ni asu leader tung ke tre bini sian matung tre bini sian ma ke bong ke mato chungkhru thamchu no se IPFT ni BJP o joining ri thami sapimo thauya bole si siako bo ekjon central committee ni ke ha members ompia Kanchanpur divisional committee ni bo ke ha president bini president ni andaro se chung Gosiram regional committee chini regional committee ni tawo BJP o joining ri thanama dojona kau party leaders ro abole bole tin jarau khu pome khu matro khru tham se buju mai to khu umbo e party leader un mani tomung asale bokhiya hiye buno masirimo kause umi ang sakranai অঞ্চল কমিটি হিবা regional committee ni Manang Nobojeri ang divisional committee ঠিক আছে bin musase ha Manang Dinesh Kumari ang regional committee ni president bin musase ha ঠিক আছে eke ang Moniram Riang regional committee ni secretary mai si ha ঠিক আছে tre tongko bungsiama Manang Surendra Riang vice president regional committee ni Manang Monjit Kumari ang assistant secretary regional committee Manang Pusporam Riang organizing secretary Manang Mainoram Riang members Manang Somendra Riang members Manang Uktijoy Riang members Manang Mitra Hamriang bongke prakton president kita ke advisory committee ni member chung dojona party ni neta joining ri thamo bula sule sasi samya kungtu ke bo asu state baile party tanya lab kroi bo asu state baile no MCC ka tomorrow bai inform sang ya ye ma sami kause bo ekna hano bo ki ari mani bruk no bujok soraye bruk no bibram to ket mata nai thung hiya reply ma kem kause khaksa ke tini ro chung press meet ma kimo ke media ta krono chung be ta khakchang ke chung tau jang ai yak si to de ro plan ni bok ta ro sa thamo no abu ja ne kau no ke ai mo po IPFT ni অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আং দিনেশ কুমার yang angno bibinno kiye abo sniam phamama ai mamasi bono kelenkari khimi pucha cha khaimi ma paimoni
abo jawab paltari ni ye makan kos kya boke ang mohasiya dong ya IPFT 2018 ci ang member kiye tangsa phaya tangye jono gonno ang sak somnya pa pri eri dong ke tinla singpho ang kha ma chai abo khem mom ya ki ke bro press meet khiya jono BJP yo join ri paitha inke chole 10 tarik January ciyo ne apun ciyo chole already tebu sadi si chole already pa thang masi abo se bro mukhi bi mokhe jong phasak thamno Nobojoy riang Moniram riang Dinesh Kumar riang bro aro BJP yo join ri paitha nisau inke sau inke bro le sian chi tain chadi chole 9 jona Kanchanpuro Tribal Welfare Minister Sar Vikas Devan Bhai Phose Chonglar Phose join already ri paimasi miyaki chong শুক্রবারও চিনি গসিরাম পারাও শুক্রবারও চং বিজেপি नि फ्लेग काइ दङ बाजाराव चिनि गसिराम पारा बाजाराव फ्लेग काइ दङ फ्लेग काइ मनि परेও से जोंनो तावले ब्र थांफाया सरासरि थाहा हिसिमसे जों थांफाया गसे ब्रले जोंनो अमुक बिजेपि यो थांफाये रेपाइ था हि साये जोंनो प्रेस मिट खिमखे ब्रेके किपि ब्रेनि केलेंकारि हिखिया साये रांखौ फैसा केलेंकारि खि खाइथा हाय साहा आखे मये जों आरो बिजेपि द थामो IPFT आं 2018 चे तां साफैमो बो IPFT ले हामसिया तांने हा तो IPFT 2018 चे तांये 2026 का ताव जरा आखे फो आं खाव मा चामोक्रिखौ आइनु पाका बिल्डिं फो खामाया आं पिछारि फो लामायाखौ ओक मा फो लामायाखौ ताव मा फो लामायाखौ तो फो ब्रनो आबो स्नियाम फासुं MCC पार्टी IPFT नि MCC ने हा बसावो केलेंकारि खिथामै दिनेश कुमार यां बनो सुखस मारिया सुखस दिमनि जोनो कुनो कागज पत्र रिफेयाखौ जों तांदेरा हाच्राय हाराव कव तांदेरा के नौले देरा हाक्रहा आखेम बये न मो बखे माखिनाय खिया कोसनिस काउनराव बर चुंबाय अंशग्रहण खिफैदिये तिनिला सिम्फु मांगो सामग्री उंगे जों जखन गचिराम पाराव शुक्रबाराव फ्लेग कायहा चिनके शनिबार के जयनि प्रोग्राम आबो जयनि प्रोग्राम इसकाउ साहस काउ जों फ्लेग कामनो के ब्रो थांगा पाया तले सरासरि थांपाय हाये आबो से ब्रो लेखियो जोंले अलरेडी थांपाय मसे अलरेडी थांपाय मसे ब्रो आबोनो सिया मानसे थांपाय दं बदे पार्टी नि सामो थां तो खम्बि ने हा आं 2018 चियो 2026 जरा तापा मेम्बर थांसको आं BJP रे थांसि BJP थाय IPFT तंका तापा मेम्बर थांसि पंचायत आंचालमयो तापा आं मेम्बर थांसको आं दिनेश कुमार या 3 नम्बर अनि शॉट गसिराम तोफो तांने हा दाबिल दवा फेके ब्रो से चापेखियो गसिराम पारानि दो बाजार खरि चले 3 नम्बर शॉट गसिरा जान दखिन गसिराम तो खम्बि नेमि माइसनि गसिराम पारानि माइसनि थुंये फाये बि नेमि माइसनि क्रिंक्रि खा बिन थेक्रि खामबये बरल बिनले कामेसिने आले बिनसे बिन माचाया उन्तु जाने नु बिन याने बो माइसनि क्रिउ क्रिखा बिन नाय फाइपेला ने क्रिखा आं बु माचा सियाम बये बिन पे फेपो ब्रो होग्रा चापेखियो बये बो पार्टीले तंसिया ने हिये BJP yo join rimsia ke abono se rangko pocha kelangkari hi umpiu ke ang bo party le khatong simaya hi ang party ni president se oncol ni aren po ang tungsia hi tiak wie BJP yo ang judan di hamye ki sonibaro bo ko no bono bono ainu uporo bong jemamo hanya saya samoye ang po bono ko fikle kim ko si ain klapa tong आं रांखौ फैसा चामा तंखौ संनाय दि 2018 चे आं सामो 2026 जरा तखौ चले तंग आबो मातो तिने चलेसिया आं त्रिपुरा पार्टी बाय था माम फानंग बो बकाव मा सामसि आं कले बरनो पाया मीडिया बंधु रनो जतो आं ताखुखु आं हानो फयु बरनाय खाचामया फये बस जरा नाय को पाया जा ब्रम बात्रे के हासो जे आरो प्रेस नो संबियो ओ जे चिंका बे सेले फटो फटो जे ब्रां मेंशन के मक्ति सुकोस जेमुनि दे की भिडियो सासिनो सुकोस जेमुनि ले खालिमा फिलो bro sukos le ko dina si ko pamaya ke bro sukos ina ke le kha putri di party ni guideline tung lei nu hayang ke no le tipi ne bade ha sora sora ro ni baire kipi ne bade ha kagos nam le dina si kagos kri